twaracunguwe twarabohowe amaraso ya Yesu niyo yadukijije iteka ryo gupfa yararidukijije nitukiri imbata za Satani twaracunguwe twarabohowe amaraso ya Yesu niyo yadukijije iteka ryo gupfa yararidukijije nitukiri imbata za Satani. yakoze uko ashoboye ngo tudacungurwa ariko byabaye by'ubusa agakiza twarakabonye himbazwa 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 yararidukijije nitukiri imbata za Satani. Dushimire Yesu turirimbe indirimbo y'intsinzi yacu abari mw'isi tumuririmbe nabo mw'ijuru bamuhimbaza